Чуваш кенеге издательственче Станислав Садорын юхымраз савы кенеге күншуды көрчі. Бір хуплашкайынче халичен впечатление хайлав земде, шинни земде, кужару земде бор. Наци библиотекинче шаврасы дель хушине пуштарыны цепчевші зембе ширавші зем кенегене цеплентишкерчеш. Кашни смахшын вудхура пожа десе шираган Станислав Садорын кенеге вулаган жөнжеринче пужаргылар машандарать. Анжақ кунда терле дуюмба андықса ширны хайлавзем мар, шухышлав жысы висем. Лирика героя апла вулагана хойынбе бірле шухышлаттар захир үлендерет. Садорын тінде гурыме хойне евір, выл хойтупны уйрым мелзембе смахтваган сасцень асамне тепчет. Унран ушкыч туза, ушлық пурныш эдем шихынывенде выртынлық семышне кемесімленет. Пызык шаяшеклензе писе житне совыш тезі хақларына тұғырвунымыш сулзенде пирвайхи сывагине пиге журналын библиотеки ярымра кылармасынне Раиса Сарби. Хальгидегих сыбайлы сывышчы, кенегине кыларас шутлы дамарчы, хұрарақтадычы, кенегине адя кылар дезе, пиге нумай халғаландарма дивре. Виталий Родионов филология докторы Садорын ширас уйрымлы хесене тишкернемай, поеда ананас тезень она лирика хайлавшин кучебе бұқса хакламалла десе балыртыры. Василий Пушкин тепчевже школ программине кертмедивишлі хайлавзем тупнышын савны не білдерчі. Чувашкинеге издательствен теп редакторы каланы де видимлі илдінчі. Ол сымақ войне туйныне бұрде бір курат бар. Мүждесі сымақпа тем дедім олай. Сымақпа жаны шуба езек айма да болады. Станислав Садур бұл туым енне езек айд. Бұл пидеп болғандарыма білечінна. Бұл хойын опыты бе. Бұрынша көрні бе. Хойшам сымаға херзе қаланы бірге. Езеге шамбеге херзе оланадынна. Те Станислав Садур хойде совыш анжахмар литература тіптевшиде бұлныран, кенегене сүтсе авза хақпама пұштарынызіне пұшламышын жендідін завишне жидетченех оспа туым ұйдывы галаштарджы. Мінле сова чынжын поэзи теслихе, мінлерех сова выл оспа жирны, туым бахайланы мінлерех. Юлашки тапқырда пұшпа жирны сывызен пейден умайланды қарыш. Анжақта манжұтта поэзи выл черебе жирнігіна мар, черебе тінжене онламза илме тұрышны. Пұшпа жирны бұл диссертация болдыр, наука ежі болдыр. Остан вайебе анчақ шырысымызен мар, күнда орымда бұр, азаблықта бұр, хыне вартылық сәнде бұр палақ, өземде күнда күрмзаға еші. Призем была еще ос поэзия, призем была еще туем поэзия. Шабзен манжут была и кожен прилешмелле, ос поэзии, бетуем поэзии, шабахта туем и кштахытларах пулмалла. Семендерле галазан, шәне шуғыш сундали шинже туптанза духны сывыш пурне дейтлет, хойле ширать. Шин галан тур шираган шин мар, он хам пушпур, хам чумбур, чинчини плесахи хамыннах, шамбада милле бұза дуға, шапла бұза дуға. Она ядарласа, шапла дуға, шапла дуға, сізді туны баламар да кеса бұл. Милле шапла келет, ол капланса келет те бұл, шапла дуға бұл. Но бұрбеле хана кепле шанса бұласа бұған да, темскер озыны майра петтюнзаға. Чуваш енгіларым вали Марина Корягина, Владимир Синдеев.